pietre zose nyine icyo zihuriyeho nuko ari ingurube zatoranijwe zikurwaho intanga yaba izo dukenera hano mu ifamu yacu cyangwa se mo kimwe izo tugenda duha abandi borozi bazikeneye. By'umwihariko iyi ni ingurube yo mu bwoko bwa Kambura. Iyi ni ingurube yo mu bwoko bwa Kambura, ni ingurube nshyashya mu ngurube dufite mu gihugu tworoye, ariko urabona ko nayo irakuze, igiye kugira umwaka n'amezi 8, ariko urabona ko yamaze kurenza ibiro hafi 300. Iyi nayo ni ingurube ya Raj White. Iyi ni ingurube yo mu bwoko bwa Raj White, nayo nta kindi twayizaniye ni ukugira ngo tuyikureho intanga, kuko hari abantu bakeneye neza, bakeneye intanga zo mu bwoko bwa Raj White bakazidusaba, natwe kandi tukazikoresha. Ibi byororo bivuga ko mwamaje kubifatisha, twarabifatishije, turazifite. Iyi ni ubwoko bw'iriya ya mbere. Iyi nayo niyo mu bwoko bwa pietre. Hano ibyororo murabifite hano rwose, ku buryo umuntu wakenera icyororo, urabona ahantu bitandukaniye n'izindi, ifite uburyo iteye, ikagira inyama nyinshi, urabona ni nk'inyama ziyiteyeho. Uriya ni icyororo cyiza cyane, ingurube ya pietre, urabona ko ifite umwihariko, ntabwo wayitiranya na Landrasi, byaba ku ibara byaba imiterere yayo, kuko wagira ngo ifite inyama kabisa. urabona ko ayireba muri bino bice byayo bya hano, iba ifite ikirusha izindi. N'izi zose urabona ko hari inyama zigiye ziyiriho. Ni ingurube nziza rero, itanga inyama nziza cyane. Ndatekereza ko abireba, akareba umugongo wayo, akareba igikanu cyayo. Ni ingurube nziza cyane. Ndumva aya mashusho araguhagije.